Karere TV, kua tahuri ētahi o ngā kai waiata me ngā kai whakatangi pūoro o te ao Māori ki te tautoko i tētahi kaupapa hō e hangai ai he whitia hua paki waituhi hei hoa mō ngā waiata rongonui e waiata hia ana e wā tātou Tamariki Nohinohi i roto i ngā Kōhanga Reo. E aro nui ana te kaupapa nei ki ngā waiata kua roa nei e waiata hia ana i roto i ngā Kōhanga Reo, ara ke putai he rauemi mati hiko hou hei oranga mō ngā Tamariki Nohinohi. I tai atua Mārena Mane ki te whare hopu reo, kei reira nei ngā kai waiata nei e mahi ana i ārā taumahi. Anei, tāna pūrongo. He kaupapa tēnei e whakatōpū ana i ngā taumaha o te waihanga waiata i ara takina e Brad Walker. We have a channel called Waiata Māori, and we thought that it would be nice to have a program or a series of clips that would attract the younger audience, the Nohinohi audience. Nā, ko te aronga ko ngā Tamariki Nohinohi, koira i tapaina ai tēnei kōpai. Nohinohi, ko ngā waiata Māori, kua roa e whakatupu mai ana i ngā Tamariki Māori ki roto i te Kōhanga Reo. E hara noa i te tuhi waiata hou, engari kē ko ngā waiata kua oti nei te waiata i ara i roto i ngā Kōhanga Reo. Kei te whakahoungia ngā waiata tawhito, kia ora anō, kia whai oranga anō. Tērā ētahi waiata kua roa e moe ana, kua roa hoki e ngaro ana i te taringa o te tamaiti i roto i ngā Kōhanga Reo, i roto i ngā kāinga maha. I te whare hopu oro, ko hono mai ētahi o ngā kai waiata reo Māori ki te kaupapa kia whai mana ai e nei waiata. Wēnei waiata, ka tupu ake au, maringa i wēnā wāhi, mai aku karani māma, ngā kuia o te kāinga. Ko ngā waiata, kua waiata tia e au, ko tuatahi, ko ka pai kiwikiwi, ko tērā waiata he waiata no te taitoke rau, anō hoki ngō Ngāti Kahu. Nō reira e tika me mihi ki te iwi o Ngāti Kahu. Ka pai kiwi kiwi ka pai e, ko au te ranga tira o te ngahere. Ana ka huri i a waiata hei paki waituhi, hei whakatena i ngā nohinohi ki te ako. It's been quite challenging doing it in animation. We've used a lot of new tools in this process, so it's been quite a development process for us in terms of what we're doing in the animations. Tino ngā kaunui ana au ki tēnei kaupapa. Ka mihi atu ki ngā mokopuna, anō hoki ki ngā kaiako. Whakapono nui ana ahau ki te aro tātou ki te whakaako i te reo Māori me ona tikanga ki ngā pepe mā reira e tipu ai te reo i roto i te whānau. Te reo Māori tonu tērā e kawe ana i nei waiata tō tikarawa atu i te whatu manawa o te tamaiti. Ko ena tonu te whainga nui. Kia kaua noa i nei waiata e noho hei rauemi, engari hei taonga whakahihiri i te tamaiti, hei taonga whakahihiko i te tamaiti, whakararata i te tamaiti ki tō tātou reo rangatira o tiraki o tātou taonga Māori. Ko te whainga o enei kohinga waiata he tautoko i ngā whakatipuranga kia whai wāhi atu ki te reo Māori, kia toro atu te ako i tua atu i te kohanga ki te kāinga hoki. Mārena Mane, te Karere.